bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ke Ribhoy United Football Club kala jam sa semi-final haga lempung Maulang Wir Invitation Football Tournament arajar arpusan bala penyai de Maulang Wir Sports Club hadin makala aban penlim no ya se Lajong Football Club the sangko li iwai haga jingile kai quarter final ke balalong mentakasngi ka artorik no para arajar arpusau Hamadan Royal Lingdo site snat Maulang Wir Southwest Khasi Hills. Ketika nam job jong Ribhoy United kalawan Lingba ka hat trick jong Meding Makdo ubalayo aban tep marway hadu lain teliki kol kata hang minit ke balai pusan san po bat nyo puway bat ke kol jong Prigyan gogoy ha minit ke balai po nakaliang ke Maulang Wir Sports Club Lingba ka tournament committee kala pentip ru bagajing elek kai semi final ke beningkong kan long happening ke Benris Football Club persya ke Maulai Sports Club hagani ke jo ke madan ha ke sipotrik no pra arajar arpusau